shit, 150 je tu. Otvorio sam neki prolaz. Ne, kak sam glup ubio. Ne možeš ni kraut. Ne možeš ni kraut. Imam minigun, imam. Šta je ovo? Ovo prvi put vidim ovog nekog. O ne, na različitovom mjestu, baš tu. Opet sam ubio. Kad mi se stvore na različitovom mjestu, ne stigam reagirati. Opet mrtav. Ne. Nema kraučanja. Dosta vidio ono. Sad sam se sakačio. Či mogu skočiti. Da. Koje je ovo sranje što te digne u plan? Šta je to? Ja prvi put vidim tog neprijatelja. Šta je to bilo? Gle. Mršavi visok. Pa prvi put vidim tog sranje. Evo ga, ubili smo ga, dobro. Užasno da tu. Da, ali u sredini imaš da to kruži. Evo, našao sam nove. Tu moraš izaći van tog unutrašnjeg dijela. Tu sam, ne. Evo, debelog sam našao, pravo. Unutra, tu u nekim, ubio sam. E, vidim i ovog lupana, čekaj, gledaj. Viš ovog strane. To je dio. Dobro. Našao sam jedan veliki tunel. Isuse. Evo sad sam ja idem. Ja nisam toliko mi prošli. A, pazi, deli. Nazad. Ima ih više tamo. 150 ti ne ulazite tako. Otvorim ti rad. Tako rade. Ne, iza nas. Ne. Kuži mi unutra se pogled. Šta je ovo? Mrtav. Naravno. Moram minigati, da ne vidim. Drago, tu si. 150. Opet sam umro. Glavom mi je okinuo. Debeli. Ne. Ovaj će mi otkinu glavu, pazi. Znaš kad si u mili range da ti otkinu glavu. Da, ovo tu pojavilo se. Tu glupi ovi Ukrajinci, ono kod njih kriza sad i oni se tako ubijaju. I to si ti. Ja ću ga iza leđa. Kad god idem nekog ja iza leđa, neko meni iza leđa.
sviđa. Evo, ovoga. Zubio, je. Gdje onaj tajni prolaz koji smo bili. Evo, našao sam, idem. Vraćam se nazad tamo gdje smo bili. Aj, vidim tebi ću te da. Tu. Izgleda. Ja sam, niko me nije pogodio, a njega ubio. Gdje si ti? Nekad ne znam gdje si. A i ti tuneli krute, isto, evo ti. Tako da ja sad moram izaći. Pa da izaći. Gdje si? Shit, 150 tu. Ja pucam s rocket launcherom u ono, da bude splash damage, ne mogu drugačije,rbije. Ovo je uvijek ubijali, ne. Evo. To su ovi s heksenom, da nisu baš toliko jaki. Evo, našao sam nekakav... Gledaj, to je poster i... O ne, vidim 150, ja pucam, ja s raketama. Ja sam ih jačih izvana pobijao. Mrtvi su. Al debele sam vid našao, gledaj tu. U tom drugom prozoru. Beskonačno municiju. Isuse, to tip nek potopiš. Gdje si ti? Evo vidim, evo. Debeli. Zašto? Pa ja sam ubili debelog, ti si rekao da sam umro. Trčim, evo. Sam malo. Evo. Moram gledati u mapu. Dobra pjesma. U ovom programu gdje duškimo rođa. A gdje je tu krajnji voal? Nisi još nije dobio. Kad imam raketa beskonačno, onda ti. Evo tu sam ja, gledaj. Pa gledam ni ja, evo. A ovo, šta je ovo tu ljubičasto na kartu? Aha. Tako da izađem sad. A maknuli su i kraučanje i skakanje, evo vrata.
Evo, gledaj je prazno, vidiš tamo je, nismo otkrili, gledaj. Samo malo. Znaš kako, gdje? Slijedi me, dole. Evo ga. Gledam na mapu. Evo vidiš, gle, tu nismo otkrili izgled. Vidiš tu kak nije otkriven. Našao sam. Tu ne vidim. Evo ga. Sad jesmo. Bilo je neotkriveno. Dobar. Ja ne vidim od ekrana, moram screen size se promijeniti. Čekaj da se screen size promijeniti.